ummata dirree dhawaa nama ni jaalattanii assayyoo nama ni jaalattan ni qabdan tanabo maaltu gaaya afaan takkarra lamarra sadirra afur beeytanii na'am ni beeytan dhugaa hadhoytuu lafa jirtu kana jibbuna haa jibbuun sin jeenaan hin geenyaani garuu wanni biraa ammas maal qabna ni beeyta xafashummaan teenya namaa tutuutu zala'aalam nurratti hojjetee jannee waywachuu malee tapha jijjiiruu hin beeynu nuti akka kubbaa ni lallaaltan nin beeka an gaafaan an kubbaa laale foorii sanin laale malee amman laalle an gaafa Manchester United Peter Schmeichel barrenyaa qabu gaafa sanin laale gizee asbiratti na agartanii ijoollee akka keessanitti isneekaraanis khaxarii uffadhee dhaabbadhee footoo si qabu hiriyaa keenan seenan sirra foorii dhobboleeso khijiba ammas ani haya sabat amate na nama joomiti haya sabat amate dallam tallaka nanyane si galte miti wan jaran nutti hojjate jannetu mazal alam nama komuchu takana garre san iste tabajjiru اللهم لا تأخذني بما يقولون يا الله وان إسان جانتي ننقبين واغفر لي ما لا يعلمون وان إسانهم بين دليتي يرى نا أرارمي وجعلني خيرا مما يظنون أكا إسان نيادني أول نغدي جنتي دعائي قد تشوك أمنا يرون نمني سفارس مالي وان أتك أبدو يو نمني سنجي accepted قبلين سنجاسا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضانكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير والربرنا والربره الدور بن ناجو أستي إسوال والأقرو خياف والله هدو تكان قمدي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم من سنين ججو بربادة أبسان يرونتهم أبو كايرون أكغارتك أبنويتي تنقفنا في نمنبو سلا تنند أبو أني dirree dhawaaseheetiin boo mudawwara khafiifa qabadhee dhufeemi boo mucaa qamaa caana baaste bar billaahi aleeki dhiintiyya boo ay ustaad Jawaarii fi silaa Ahmad Nabirra jiraachuu baadhe waan biraan ta'a aboo vaaziliinuma takkaa fi looshina takkaan daddafaa na kharrajaan jeenimi boo rabbi sodaadhuuti obsa ofiisii godheetiin jira boo ahbaabii fillah ustaadotaan akkaan jaaladhu warraan akkaan kabaju social media irratti warraan beeku waliin asitti garii isa obboleeyyan kiyya warraan social media irratti beeku orma garii ammoo saahibban warra dur nammeeqaan as keessatti wallaahi dhiiraa fi shamaraanuu agaree hedduun gammade akka rabbiin iddoo kabajaa qabdu tana keessatti wal nu agarsiisetti rasuula keenya waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jannata keessatti rabbii walitti nu haa qabuun isiniin jaa أستاذ تمام آية بريد دوراني نجلك بريفنتنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يروج مرجع عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان غرق آمادر غرق البيت دقي فدو ربين وانملم جتشوف ديماجي yookaa wanni kanaatu ni gaarii isinii qabdi godhi yookaa wanni akkanaa hamtuudha irraa fagaadhu waanuma lameen tanaaji tanaafuu namni yaames rabbiin orma faasiqaa fi faajira hin yaamne maqaa kabajaa qabuun yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa isaanowwan allahatti amantan yeroo jecha tana dhagayo mu'minni gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin dhaggeeffata يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وبالقرآن إماما جتشودا جتيت علماء انت إن يفسرت يا إسانوان الله انت لقاخين جتني جالتا أمنتان إسلاما خراخين جتني والرجالتا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إرجما مايتي جتني والرجالتن
qur'aanni durata akhenya jattani warrijalatan kutiba alaykumus siyam furida alaykumus siyam isinirratti ji'a ramadaana sommanuun dirqamate hejiraaji namni mu'mina sa'a 13 maaliif sommannaa sa'a 16 maaliif sommannaa je'ee in waywaatu abadan sa'a 20 takkaa'u odoo rabbiin je'een na'am yaa sayyidii je'eeti qeebal ammas isin qofaa akka hin jenne warri isin duraatis akkunumatti sommananii je'eetiti tasliyaa bishaaraa nuu godhe isin qofaa miti je'e alaamaa guddoo ji'a ramadaanaa yeroo nuu himu ammoo akka isa sodaattaniifi je warra sodaa isaa ta dhugaasan warra arkaturraa rabbi nu haa taasisu abdillaahi ibni mas'uudummaan sodaa rabbiitis nu haa ibsu radiyallaahu an an yuxaa falaa yu'saa je wa an yushkar falaa yukfar an yuxaa rabbiidhaaf jechuudha je sodaa isaa qabachuun isa diduu dhabuudha wa an yushkar isaaf galata galchuudha je isa ganuu dhabuudha sodaa rabbii yeroo ibsu rabbii waan akkanaa godhaa yoo nun je jechuu qabna nuti waan akkanaa lakkisaa yeroo jees yaa rabbii keenya waan ati nun jette dhageenyee jirra waan meeqa nuu godhe guddaa wanni nuu godhe tawhiida malkachaa takka malee amantaa islaamaa tana nuu kanne rabbiin nama meeqaatutu barbaade nabi nuh alayhi salaam jaartii isaatii ni kadhate jaartiin isaa irraa hin qeeballe inuma jaartii daran ilma isaa dhiiga isaatii fi foon isaatiin isarra fide yaa ilma kiyya qeebali in qeeballe nabi ibraahim imaamul muwahhidiin ala nabiyyina wa alayhi min allahi afdalus salati wa atammus salam abbaa isaatiin rafide abbaan isaatis hin qeeballe بل نبين خينيا خجاللين خينيا صلى الله عليه وآله وسلم أدير إسات الرفيد يا قل لا إله إلا الله يا أدير خيا حق أنكبر من الله مليه جروجي وياك يا ما ربي درود أبدتين سي مرماني جين إن اللين هنكيبل أنا في إسنا أمو ما ملكتا تكملي ونوتي إسلاما نغدي magaalaa teessan keessatti waliin nu qabe boomal jettan rabbi jira Allahu akbarii tana warra dirree dhawaa ummata oromiyaa warra kaaniif dhiisaan isinin jawaaboo rabbuma jiraate boo ahmadoona da'awaa daqiiqaan 10 ni geessii jennaan 30 godhiinaan jee namni gizee nyaate dhaggeeffachuun danda'uun jeen jookuma jaalata wallahi dhugaa kiyya bar ani tikon wa fufunanu tanas nim funana beqi sainsi fi marre lale gaf to ko yoro lalu yero namni garan isa gutame asawa afan jalatan itilai nabo rabbi jira ya ahla dirre dawa ni jirami qum nagar ay macem jok inji yo tiktok senteu ani yo nin sitti duve abotuni ta ibiddati jette dabarsis yo ta khofalata te ammo style jijiramu adatan ni dhaggeefatawo anun no array style jijjiren agar tubo warra kayron fakanne bo abo gammachu male rabbin gadda isinirra haqab milki male rabbin hongo isinirra haqab wan qalbi isin cabsa cofatu rabbi isinirra haqab biyya isin demu fetan biyya isin jalatan rabbin isini fi mati tesanu biyya isin fetan san isin hagesu yo waraqan jala jirate rabbi waraqa gubbarratti isini habas jabdum bakatana dokter asli mal tu video rantanas anu arranta nagama isa social media daram bekam tenjet tu rabbuma jira khalli balagi zai abo waraka jala jirtu rabbin gubbati habasu bo bo inta ubo andulle chamititi man iglis ona man iglis ana man iglis timi oh dem down adero ay dulle chata abo ani wain dulle chavo ay mali vinta abo adero ay mali vinati de sita dullumina bo aho rabbi soda isa ta dugasa rabbi no hakan wataka ega janne khabo isini fajo wallahi yo milkawu fitan jecha sahabtichi guddan kunje an yuta fala yusa
الله في إيجتشودا إسرت دلاو ربوداجي عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان علماء رباني دائي صادقة صحابة جل ترى أبليين غي إنوا صفا إسا يرو إبسن ورّي إسا بيغو غبابا توكو ترى أمس ميلي إساتيس أقلا توكو ترى غافة توكو إنما مخررتي بهيتي إلنسي تكتوفتي وچو إسا جلبيا إني وفتسان سوسوسيتي ميلي إسا أقلا لمن ملتي صحابوني غما إسا لالني تتي اتخف لم ميلي إسا أقلا سنين يروقنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم ميلي إسا أقلا لمن خنا لالتنيتي اتخفلتني ميلي لمن إسا خني ربي برتي غار أهدلن ألفاتي جئن أحبابي في الله واني قربان خني صدركا قدوسا أركتين والربين جئن وان جؤوفي والربي وانا كنا هنقلنا يوجئ اتندهات والرسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم وان جالتيف ملي إسا صلاة هلكني وان أبتيف صلاة هلكني إرتو بردو ملي إسا واني أكسي ألفاتي خرا ربي خيستي مجاهدة أجائبا وان تري أبو جهل خمرمي إرادر بصحابتي چچول لي خنا بكتنا الرتي أبتي يادا مرادني خيسن أكا إسني قود تميو فيتن أنيلن دعائتية ربين يادا مراد خيسن إسني فاقود والربين ننجي جتشو قمنا أبليين خيا فالليسو ينقبنو يرو مرة هجين غارين إسن هجتن بيا إسن خيست ألتن إثيوبيا مغالا أدى ترادفن نشوفاتو وان نفال سر وان تكنو قدوتو هدو دابيخنوتي أجتي ربي فأججمر أسيتي خأججمتن دجار كتني يوني من دايس نينجي كم جتن مي أتي أرسي يو جراتي أرسي غويا جرتو سنة ركعة كدلما نما صلاة يوتاتي أكا حكيم جيتي متيبر أكا رسول جيتي صلى الله عليه وآله وسلم يو أكا ستي فتي جنة خيستي منا سيجار ماجي توكو توكو خيس ربين جنة خيستي منا إسني فائجارو garuu yeroo kaayiroo dhufte dabil taati tun maaliif ganda zigaal godhuu dandeessa sheekha nabeeka jetta aboo kuni bar adeera khiyya ilma ganda khiyyaatii jetta asa ammoo magaalaa tana keessatti amma wal babbarte malee suqtasiilee yoo seente namni si beeku hin jiru asitti yoo isaaf ayajamte mindaa guddoo dachaa arkat يو أما إسني قدي أمريكا دايتوس خانو مدرن أركت بيتي ربي فأججمو في بكنمني سمبينتي ربي داف أججمون تكامتي بيخ نبي يوسف ميلال نشوفاتو تبيخ سينا إساء عليه السلام يرو إني قبرة رسن جارتي موتيتي إنيو تتبيخان بو تنا أركت دي سلا خنا الرجي garuu inni nabiyyi rabbiiti qalbiin isaa yeroo mara rabbii isaa wajji waliin rarraatuudha yoo badiisanii fi isa yaamte bar inni hin dhageenyeen warri baqate akkasii jechuu fadheeti ahbaabii fillah wanni godhuu qabnu rabbii keenya jechuu waan inni hin godhinaa nun jee ammoo lakkisuu qabna amma as jiraachuu keessanittis wallaahi qananii keessa jirtaniin isin hin jaan rabbiin qananii dachaadhaan isiniif haa kennu أما يو تجارو مالي جتة نمني وان برتي فسرابيخ غرباتو كوتو جي والله نما بلسا أجائبات سنجا إنجلي فاني جي هوبر if you have a family that loves you إنجلي فاتا كافي لما نومان بيخبيتي ماتي سجالة تيوك أبات a few good friends صاحبان غاري مراسا يوك أبات a roof over your head mataa kee gubbaa rooba akkasittiin seenne qilleensi akkasittiin dhufne aduun akkasin gubne mana kiraa miti mana fadhe qabalee dirree dhawa mana arabii sammantaan achi keessa kagaltu yoo qabatte namni akka keetii tujjaarri hin jiruu jee wallaahi dhugaa isaati waan kana tasmaaman laachuu tasmaamu oo balaa taadhiisaa biyyatee san dhiistanii Ameerikaa deemuuf deemtanii barannas maamallan jetta
wallahi dhugaad maatii si jaalattu qabaannan mee rabbi sodaadhu laale qaamee haadhaa fi abbaan kee yoo jiruudhaan jiraatan mee warri haadhaa fi abbaan isaa jiruun jiran harka naa baasame awoo rabbiin haadhaa fi abbaa keessan umrii dheertuu barakaa qabdalagaa gaarii waliin rabbi haa kennuuf qa haya namni takka irraa du'e yookaanuu namni lama irraa du'e hoo ani lachuutuun jiran kiyya awoo rabbi rahmata haa godhuuf qa odoo isaan jiranii yoo nuti maqaa isaanittiin goone eega isaan du'an booda warra qalbii isaanii cabsurraa rabbi nun taasisin tanaafuu isinis qananii keessa jirtaniin isinin jaa haa xiqqaattu haa guddattu akkuma ustaad Johar je'e matta'ahu Allahu bisihhati wal aafiya ayata rabbii ragaa godhatee la in shakartum la aziidannakum yoon qananii an isinii kanne irratti nagalatoonfattan an isiniifin ida'aaje yoo rabbiin fayyaa isinii kanne imaamu shawkaaniin xayyaba Allahu tharaa ayata tana yeroo hiiku akkana je nama takka yoo rabbiin fayyaa isaaf kanne fayyaa sanirratti yoo rabbii isaa galatoonfate rabbiin fayyaa dachaa godhaafi je aboo rabbiin fayyaa mi'ooytuu rabbii isiniif haa kennu haya yoo beekumsa kannee fi beekumsa sanirratti dhaabbatee hawaasa isaa nama tajaajilu fuula rabbiitiif jecha yoo tahee isa galatoonfate beekumsas dachaa godhee isaaf kannaa je beekumsa faayidaa qabu fuula isaatiif jee rabbiin waa kennu yoo horii isaaf kannee horii sanirratti akka rabbiin fadhutti waanuma lama beeke amantaan islaamaa yoo rabbi sii godhe biliyaardeeraa miti tireeliinerallee ta'iin siin jaa hogguutuu waanuma lamatti yaaddawii je halaalirraa walitti qabadhu haqa isa guddaa beekii je jalla jalaalu namni horii san halaalirraa qabatee karaa inni fadhutti baase rabbi isaa galatoonfache wammas tanaas qabeetiti horii itti ida'aafi je ani du'aa'iin isinii godha rabbiin sammuu teessan beekumsaan isiniif haa guutu qalbii teessan iimaanaaf isiniif haa guutu qaama keessan fayyaadhaan isiniif haa guutu kiisha keessan ammoo rizqii halaalin rabbii isiniif haa guutu ji'ini keessa jirru ji'a kabajaa ji'a bareedduu keessa jira takka sadaffaan isii kuttee jirti arraan tana isin biraan kudhanii mookam ani kudha takka anaaf bar guyyaa takkaan isin dura jira jechuun guyyaa 22 hafi حافظ ابن رجب الحنبلي طيب الله ثرى ملجي يا أرم خينيا أنو تيغا جئني رمضانا أچي غرغلي جرا ديمو تجرا نمني أمو غويا يو الرسال في هجيني إساء إدوه قبدي خيساو قرآن ولين صاحب ما تينيا چمسو قمنا نتي ور قرآنات قرآن دبسو قرآن خنت انتلو hiikaa isaatis barachuu keessaawuu warra kaayiroo jirtu qananii guddoo rabbiin isinitti oole hunnootii meelaa lekaa wirtuutuutu isin keessa jiraamiibo eda yeroo isaa waliin taa'u nama qur'aana duraan hin barre ka amma dhufee qur'aana nu biratti baree haafiza tahee achumaan kottu boo mal jetta boo dubbadhu haya mal jette haya جي خالص سوداتني ربي جاءت وتقوى أي دعائي نقول أيه كم يدو أو ربي هذا مراد أقول تبغون أو نما أمركوا ديلا تكو أجرين فكاتو هو بالله عليك أو ركوا مالي أجرت ركوا مالي أجرت Oh, ati rakkoo ta'e cufaatu haadhaa fi abbaan keessii cufanii jiranii rakkoo maalii agarte waati? Oh, kana boo rabbiin akka Abdillah ibn Mas'ud rabbiin waa godhu boo. Oh, mucaa diimaa maashaallah mucaa eenyuuti boo wallahi mucaa bareedaadha boo. Oh, rabbi yaada muraada keessii haa guutu. Hamtuu rabbi sirraa haa qabu. Aalima rabbi si haa godhu. Wallaa ati Ameerikaa deemuu feeta. Akkasi? Anis jaaboo kunis onno. Oh, rabbi Ameerikaa isin haa geessu. ربي أمريكا سياقس أيه جيو أباب ويرتوتو إسين خيس جرا قرآن ينبيخو يوجد أنو تجمعات سيني تكري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتا أفرتم يرو غيو نبي قد ربي نتي إرغي سنبودو ما علمي براتي بيخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه قويا إني إسلامي جتشدو غاسن يروجو الربني إساء عليه إنجن جسنين
gurbaa amata 38 ture. Yoo sahaabaa hadiisa akkaan odeessan keessa yoo laaltan takkarraa hanga 12 keessa Abii Bakrin Siddiiqiin hin jiru. Garuu beekumsa inni qabu nam tokko sahaabaa keessaa hin qabu. San keessa takka je'ee gara biraa haa deemu. Gaafa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam du'an sallu ala nabi. Waan sooshaal miidiyaan beetu narraa harkadhu boo sallu ala nabi. Eessatti awwaallaa ja'aniiti rakkatan. Abbaa isaa bira Shaam isa haa geessinu. Aboo asitti awwaallaa. Yeroo kana hunnooti gootaan guddaan dhufee nabiyyiin fadhe yeroo du'e bakka jirurraa hin sosso'uu qabriin isaanii asumaa je'ee ka itti hime Abii Bakriidhaan sinja. Amata 30 booduma hunnooti ilmii qara'ee akka agartu kana akka anaa fi ati isa beenu taane. An guddadheen hin jirtu tuni. Hin daleedu shari'aa islaamatti. Mucaa isin hin beeytaniin gaagaruu ammaqaa isaa hogguutuun dhawan. Daak viidiyooti ya khutbaa kana waraabus isa. Gulaalaan idiit godhus isa. Orma inni isaaf akkoo fi akaakoo tahanii fiituutu jira. Wallaahi bar gurguddoota billaahi aleekum yoo fagaatte 80 hin gayani. Eeguma dalagaa isaanii tartiiba qabsiisan booda qaraatitti seenanii jaarsaa fi jaartiinuu haafizul Qur'aan taanuun nuti magaaluma Dirree Dhawaa Sabbiyaan keessatti siin jira. Wanni barbaachisu murannoo sani ji'a kabajaa qabnu keessa jirra. Rabbii keenyatti haa waywaannu. Yaadaa muraada keenya akka nuu guutu rabbii keenya haa kadhannu. Ammas ta gurbaa tokko boo maqaa isaa hin dhoynu miseejii natti erge eda. Asuma keessa jiraachuun oolu. Miseejiin isaa maal jetti ni beekta? Yaa ustaadana dardara singili hedduutu jira, shamara singilis hedduu jiraati. Rabbii isin haafuusu jedhi du'aa'ee nuu godhiiji. Lamin zimta laallachuu. Bakki tun hin taane bakki tun. Awoo shamarran caljaan boo mal. Awoo gurbaan san imaltu gaa jaasa yoo na cinaa dhaabbatee kanumatti haasa'e mal. Gurbaan akkasitti wallaahi miseejii na ergee miseejiin sana ani immoo hedduu takka das na jette. Ani obboleessa kiyya san hunnooti waan takkaan si haa gammachiisu qaboo. Ani ikonoomii hin qabu marree yoo kajattu taates anaa miti waan rasuulli jedhu dhaga'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thalathun haqqun ala Allahi ownuhum. Jara sadii rabbiin isaan gargaaru baay'ilama ifiifi of qabe. Orma sadii anaa tutuutu isin razaqaa humaa takka hin rakkatinaa jedhee baallama kaseene mootii guddaadha. Tokko achi keessaa eenyu gurbaa haram jibbaaf fuudhinsa barbaadu anaa tutuutu si razaqaa jee rabbiin isin cufaatu rizqii halal balloo isin haa razaqu. Tanaafuu nama jaalattu yoo jiraatte unnootii haka rikardii cabsinaa huboo kaayiroo dheenee kaagoone ammumaan kitar jarammuliin sin jaa obboleeso. Qabbilaa xalabi yassir bilaa ta'abiinin si galaggalabee dheertuu khutubaa sittiin qaraaru inna alhamdulillah aboo maharri hanqanan ni kaasi godhe qabiltu fudhadhuu deemiin sodaatiniin sin jaati bokkam jette. Akkasiitii ji'a bareedduu keessa jirra. As fuuldura keenyaas ka jiru halkan leeylatul qadriiti. Halkan leeylatul qadrii keessa qura'aanni qabu'e innaa anzalnaahu fi leeylatil qadr. Lubbuuti san durallee lubbuuti yaaf kaniin dhaamus qura'aana waliin saahibummaa qabnu haa cimsinu. Ji'ini ramadaanaa ji'a qura'aanaati. Ji'ini ramadaanaa ji'a rahmataati. Ji'a maghfiraati. Keessatti kana cufaatu ka arkannu qura'aana rabbii yeroo rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irraa dubbatu. من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف جي نمني كتاب الله أولانا تهرى حرفي تكقرئ حرفي سن ربين كدنيني إساف حسنات قوار كتاجي حسنان سن أمو كدنيني إساف دوم تيجي ألف لام ميم جتشون أني حرفي تكواهن جوجي غرو أكنا هاجن نمالي alifis harfii takka laamis harfii takka miimis harfii takka yoo tana laalte alif laam miimiin 30 jechuun harfii sadeen tana qara'uudhaaf 30 argatta bismillaahir rahmaanir rahiim yoo jette harfii 19
kudha sagal baay'isuu kudhan dhibbaa fi sagaltama harkatta jechuu nu keessaa eenyuutu tummee dureessa ka ani boo mindaa tanatti hin haajamuu kajau nam takkaa'uu hin jiru tanaafuu qur'aana waliin hariiroo qabnu haa cimsinu obboleeyyan kiyya ammas ji'ni ramadaana ji'a hariiroon namaatu itti cimtu mee ilaali nuti sa'aa 13 yeroo muraasa tokko bar beela nyaatarraa hin nyaanne nama umrii isaa guutuu miskiina meeqaatu jira walaa magaalaa tana haa ta'u keessaa'uu biyyaa si oolalteen siin jaa yeroo arjummaate jechuu qalbiin arjaa taate ani baatuma takka qofaan sa'aa 13 beelawaa orma biraatiin naa jiraa anaaf yeroo mara warra beelawe warra mana hin qabaanne tanaafuu arjummatti nama kaasa jechuu tokkummaa keenya ammas kunis waan cimsuu beek tanas waanuma dandeenyuun abbaa gargaaruu qabna kun dirqama keenya rasuulli rabbiitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji'a ramadaanaa keessa akkaanii arja yeroo biraatirra abdillaahi ibni abbaas radiyallahu anhumaa yeroo dubbatu tanaafuu tokkummaa teenya sanillee ahbaabii fillaa haa jabeessinuun isiniin jaa ammas ji'a ramadaanaa kana keessa maaltu jira salaatu taraawii jira salaatu taraawii hin dhiisina lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaabonniin gorsullee tana salaatu taraawii abadan khalees oduu haasoynuu saahibban waliin aboo eessan waliin salaannaa waliin jechuu turan garii masgiida abaluu dheena kaan achi dheenaa jennaan walitti jooka akka hin goone masgiida feete dheeyxee salaannaan salaattee jirtaan siin jaa obboleessu masgiida feete bakka feete numa deemi numa salaate salaata san mindaan bareedduu akka hin dhabne jechuu man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه نمني جاء رمضان دابته ايمانا حال ربي دغوم ساتين واحتسابا حال من دائسي ربي رت ركاوتاتين خدابته غفر له ما تقدم من ذنبه دلين اسا تدبرت اسافي ارارممتي جان تنافو ور دلين اساني مرتي ارارمتي في الله اللي ربي نواتاسس حديث براقه ست رسول صلى الله عليه واله وسلم غربات كاتو اتدوفي يا إرجما ربي أنين خن حق أن جبرمان الله مليه هنجرو إسين إرجما إساتي جئيوني الرجابه وصليت الصلوات الخمس صلاة شنن رجع إسي أركان إسي خشوع خضوان بكل اللبسون قد أمتت يونين صلاتي وأديت الزكاة زكاة على أمني خي بلاتين يونين خندي وصمت رمضان جاء رمضان يونين صومني وقمت yoonin halkan isaa dhaabbadde ani eenyurraa hin lakkaawamaa jeen mee laali mee gaafii bareedduu ajaa'iba to the point gaafate haqaan gabbaramaan allah malee hin jiru ati ergamaa isaatii je'ee yoonin beeke je'e laaltaa akka je salaata shanan bakka lallabsuun godhamtutti yoonin salaate khushuu'a khudu'a isii waa hunda waliin yoonin zakaa kannadhe haala qomniti yaban balloo taate ji'a ramadaanaa yoonin soomane fadhu asiin sa'aa 13 fadhu sa'aa 23 yoonin halkan isaa dhaabbadhe eenyurraa hin lakkaawamaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min as-siddiqiina wash-shuhadaa ati siddiqootaa fi shuhadaa arraa lakkaawamtaa jeen aboo warra mindaa tana arkatellee rabbi nu haa taasisu ni gartanii salaatu taraawii mindaan isin qabdu akkasii tanaa achi boo isinirratti hin dheeradhu أبو ربي هذا مراد خيسن سنيفاقوت هم تو شوفاتو ربي سني راقب خيري شوفاتو ولدتي سنيفاقب وان سني جبات مر ربي سنيفالافس ورقات سن تجلى جرت ربي قبتي سنيفاباس أبو بكر إسنيادن أشر راول قد ربي سنيفاقوت هم تو مر ربي سني راقب إبدر رابي لسباتني ور جنتاتي ربي سناتاسس أكا أسخيسة ربي ولن نقب جنة خيسة اللي رسول ولن عليه الصلاة والسلام ربي ولتن واقب عمري ديرتو برخاقب دلقا غاري ولن أركدا يا دا مرادن خيسن هاقوتمو تنو مان سننجاتي سبحان ربك